Welcome to Dita Vlog. Oke, welcome to Dita Vlog. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, my bro. Welcome back again to my channel. Jadi sebelumnya bagi kalian yang pertama kali masuk ke channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, jadi kita hari ini mau reaction lagi seperti biasa ya. Kita mau melanjutkan reaction kita mengenai Secret Number Again. So, kali ini adalah Dita vlog 1 ya. Berarti setiap member itu ada vlognya dan itu masing-masing 2 ya. Sepertinya kayak gitu. Tergantung apa namanya? Tergantung timing juga, mungkin tergantung waktu juga. Mungkin kalau misalkan mereka ngerekamnya banyak bisa jadi 3, bisa jadi 4 gitu kan. Tapi mungkin sudah kemarin itu dapatnya yang 2 part cukup kayaknya gitu. Ini masih jam 10 nih. Jadi masih di kampung aku itu masih berkeliaran orang-orang ya. Ternyata aku kira udah sepi, tapi ternyata masih banyak orang-orang yang masih berkeliaran di sini. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang mengganggu kalian gitu kan. Astaga. Oke, mohon maaf ya. Hal tersebut itu mohon dimaafkan. Kita lanjut saja ya, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung reaction kan Secret Number Dita vlog 01. And 5, 4, 3, 2, 1 and let's go. Welcome to Dita Vlog. Oke, welcome to Dita vlog. Welcome to Dita Vlog. Kayaknya nggak usah pakai subtitle Inggris deng. Harus. 미션을 받았어요. Oh sih ya. 제 미션은 지인 한 명한테 Acquaintance, what is that? 브런치를 얻어먹기. Paperboard. 누구한테? 그냥 친구면 I feel sorry to ask my 안 friend. 그렇잖아요. 그래서 Decide to ask the vice president of my company. 맨날 맛있는 거 많이 사주시거든요. 그리고 Wakil kepala SN Entertainment, maybe ya. SN. 이거 하루잖아요. 그래서 여러분 뭐 좋아할까? 제가 평소에 하는 운동이나 밥 먹는 거나 베이킹 네 간단한 거? Oh, Indonesia vibes banget ini orangnya. 평소에 무슨 운동을 하는지 보여드릴게요. Iklan. Aduh. Next, langsung kita cepatkan. Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. Oke, lanjut ya sambil ngemil ya. Workout. 진짜 막혀. Lari. 켜져 있어요. 와, 숨을 못 쉬겠어 진짜. 오, 이거 봐봐요. 어머. 하는 거는 힘든 거 안 느끼게. Jadi ketika aku latihan dance dulu, apa yang dia katakan ini itu apa yang dilakukan teman-teman cewek aku di studio. Jadi ketika mereka tuh lagi latihan, mereka juga nonton drakor 그래서 드라마나 그런 거 보면서 untuk menghilangkan stres. Mari kita mulai. 안녕하세요. 지금 광고 촬영 이틀 전인데 Commercial shoot, 그래서 오늘 my hair dyed, 염색 udah kering, 그리고 트리트먼트 salon treatment. 지금
샵 가는 중. Sepi banget, dia sendirian ya? 이거보다 조금 더 톤다운 해주신대요. 지금 기다리고 있어요. 기다리는 동안 항상 이렇게 요리 영상을 보면서 진짜 맛있어 보이지 않나요? 오 마이 갓. Orang Indonesia ya kan, jago masak. Kayaknya itu ngitemin ya. It all famous 진짜 brown, 후디스가 생각난다. dark hair. Ah, hitam kan? 어두워지니까. Hello. 점심 나서 I'm going to pick up some takeout and have it in my room. Wah, diet cengkeh. 집에 와서 먹어야겠다. 집 와서 Low calorie. I'm going to watch medicine. 요즘 좋아하는 드라마. Wah, MacBooknya gitu amat. Keyboardnya di edit kayak gitu. 히히. Sambil nonton yang pastinya dengan makanan yang low kalori ya, seperti saya ya. 어이는 역시 빼달라고 Low 했어. kalori ya. Wow. Hmm. Hmm. Iklan lagi, aduh. Jangan di skip ya iklannya ya. Tapi ini aku mau mempercepat videonya aja. Kita harus mensupport secret number. Next. 지금 2시. 이거가 가는 중이에요. Dermatologis. Dermatologis itu apa sih? Oh, skin. 이마도 같고. Aduh ribet amat jadi artis woy. 어떡하죠 여러분? 쪽팔 받고 수담이랑 회사에서 연습하기로 했어요. 그래서 그다 그러면은 회사 가려고. 다 끝났어요. 이제 회사 가서 수담이랑 연습하려고요. 수담이 say hi. Kayaknya koreografi untuk TikTok ya? Enggak deng. Lagu apa ini? Dung. 광고 촬영. Oh, cantik banget. 광고 촬영 하루 전이라 지금 나 집이- 1시니까 좀 아직 아무것도 못 나 집이- 먹었거든요. 그래서 그래서 오늘 메뉴는 tahu. 유부초밥인데 두부로 만든 거예요. 칼로리가 많아요. 먹어볼까요? 와우, 맛있겠다. 저 초밥 별로 안 좋아해서 그 초밥집 가면은 맨날 유부초밥 먹어요. 다 먹었어요. 클리어. 어젠 제가 사실 밤에 베이킹 했거든요. 근데 오늘 밤에 또 베이킹 할 거예요. 왜냐하면 많이 만들 거잖아요. 그래서 하루에 만든 거는 무리할 것 같아서 Kata so. 어제 먼저 조금
그만큼 했고 오늘 밤도 할 겁니다. Klan again. Musik Ramadan Sale TV Show 30 April jam 7 malam live di TV kesayanganmu. Lanjut. Ingredient. Orang nggak ada yang nyadar ya. Kalau orang udah pintar masak ya gini pasti. 문이 닫힙니다. 바나나 푸딩이랑 얘는 브라우니 칠해요. Beauty of the Hidden, bidadari. 미션 하러 다녀오겠습니다. Yes. 맛있는 거. Dia kayak sudam ya kayak gitu. 누구 있는데? 수담이랑 언니요. 먹었는데 걔는. 자요. 자? 네. Gila, ini makanannya low kalori semua. Oh ini itu enggak sih? Kayaknya ini enggak. Kayaknya ini enggak. 미션 완료. 미션 성공. 나한테 바꿔도 볼게요. 그런 건가요? 그런 거예요. Oh kelar ya? Oke. Nampaknya kurang seru ya, tapi mungkin di part 2 nya bakal seru lagi, oke? Gus aja. Jadi nggak usah berlama-lama lagi. Kita bakal nunggu lagi yang part 2 nya. Kemungkinan ini bakal di bulan depan kayaknya, di bulan Mei ya. Oke? Thank you for watching. Oh ya, bagi kalian yang pertama kali masuk ke channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. And thank you for watching. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And goodbye. I can make it right.